Maharaj Gambhir Singh Samadhi Maphamasi Open Museum Moina Semgatuna Lam Koiba Lakpa Singi Meeting from Oina Honaragani Haina Education Minister Okendrona Fongokre. Amadi Lupa crore tara nipan hena changna lisingani tara da saba loigada ba awang nongpok lamdamgi regional water sports complex ngasi fawba saba loishinba ngamdana lady. Pau sandok na pizari. Maharaj Gambhir Singh Laikidabagi Chahi Chamaga Marifunithoi Shuba Kumon Thoram Pangthokre Langthabalda Lairiba Gambhir Singh gi Samadhi campus asi Open Museum gi mawong da semkatuna lam koiba lakpa singi pungning chingsinpham oina ba Chief Minister ga tanaraga thabak paikhatnaba hotnaragani haina Education Minister M Okendron Fongtokre State Archaeology Department of Art and Culture Sinduna Pangthokiba Kumon Thoram aduda Works Minister K.H. Ratan Kumar MLA Karam Syam amadi MLA Karam Thamar Jisu saruk yaki Miyamna Maharaj Gambhir Singh amadi Narasingha gi photo da leishu katuna ikai khumnaki tungda Manipur Rifles ki contingent amana guard of honor amadi gun salute piki loinana kembasi da leiba pukrida miyamna torpon katki Karam Syamna Fongtokibada ipa ipu singna thambiram balamdam asi kanglup ki wakhalonda yumpham oiduna kangkhong chaibugum taure maramaduna aigi haiba wakhalon thadoktuna apunbagi wakhalon khanba matam oire haiki MLA Karam Thamarjitna Fongtokibada Yamna maru oiba maphamasi thauram pangthokpa hek loibaga kaubagum tawi masi thoktanaba mayam punna maphamasi semgatpagi tangai fadaba lei haiki Works Minister Ratan Kumar na athauba singi ningsing thauram pangthokliba si makhoi gi wakhalon sing adu miyamna loksinanaba pandamdani makhoi gi maraibag amadi kathokpagi thauna lingjel ningsingduna national character sagatpa mathau tai haiki Minister Okendrona makha taraduna Maharaj Gambhir Singh na tauramba thabak thauram sing adu yektuna natraga mitam oina saraga maphamasida thamduna Open Museum semgatuna mahaki maraibag ningba madi mathauna maringjel adu haujiki naha singda khanganba mathau tai haiki Aikoi su leigidaba Maharaj Singh matamda tauramba singh se koi por oina letraga su ayekpa saktamda se Open Museum gi mawongda leiriba akoibagi walga se samadugi sculpture haira haira kaya ama leimaduni ehanduna Thamanduna nungtigi mafam se tourist sing ye do haroli banarol singda masi wakhalon nahuna pohunda darkale maramdi masi khona lawnari ba ningkha tamba lebagama ningkha tamba manipurama ningkha tamba bharatama oirakibada Maharaj Gambhir Singh lor ma thodangdo masi naharol singda nahuna ningjangan badarkale Amaromda United People's Front UPF na sinduna Maharaj Gambhir Singh Laikidabagi numit asibu National Reconciliation Day haiduna thoram pangthoki thoram aduga mari leinana langthabalda leiba Gambhir Singh gi samadhi dagi miyamgi oiba khongchat ama chinga mathak pisum lampak phawat chatki khongchat aduda tongan ba community singi mihut sing nat ki oiba fizul setuna ima ibel kya su saruk yaki भारत की मनुंगदा मणिपुर बु सानबगी पावर हाउस ने हाइना सखंगदुना इंफ्रास्ट्रक्चर क्या सेमगत सागतनब यावलबा सेनफम थादरबसु प्रोजेक्ट क्या मपुंग फाना लोशिंदबा यावरी अवांग नोंपोक लमदमगी अमता ngairaba मोइरांगी तकमुदा लुपा करोड़ 19 हेना चंगना सारिबा रीजनल वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ngasi फावबा लोशिनबा ngamdana लेरी मणिपुर सरकार की यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट मणिपुर डेवलपमेंट सोसाइटी दा स्पेशल प्लान असिस्टेंट की मखादा यामलबा सेनफम डिपॉजिट तौदुना इंग लिसिंग अनिगा तरेतगी कॉम्प्लेक्स असिगी तोंगान तोंगान बा कंपोनेंट सिंग साबा हौखी कंपोनेंट सिंग अदुगी मनुंगदा रिफ राफ्ट चैनल लाइनिंग फ्लैट स्लैब ब्रिज फमुंग चाम लेबा हॉस्टल टाइप 1 अमदी 2 गी क्वार्टर बिल्डिंग अमदी गैलरी नि चिंगबा यावरी लोइनना एलडीए गी कंपोनेंट ओइना रोइंग चैनल अमदी फुमदी सेंगबगी थबक सिंगनी अपन बसनफम लुपा करोड़ 19 हेनबा असिगी मनुंगदा चादा 35 रोम लौथोखरे अदुबु लाइबक थीबदी रिफ राफ्ट चैनल लाइनिंग की लुपा करोड़ 9 मखाई हेनबगी थबक असि अयामबना लोशिंदना लैरी ISTV न्यूज नमफम अदुदा चलुबदा हाइरिबा कॉम्प्लेक्स असिगी कंपोनेंट सिंग लोशिंदना बा अकनबा थबक पाखत उद्री करिगुम्बा कॉम्प्लेक्स असि लोइरबदी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इंफाल सेंटर नसु सिजनना बा थौरांग तौदुना लैरिबनी अदुबु मतम कोइना कॉम्प्लेक्स असि साबा लोइदबना सायमदि मणिपुर के सानरोइ सिंगना चाउना खुदोंग सादबा
ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯕꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯐꯥꯎꯅꯔꯤ अमरोमदा इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चन्न लेरिबा जिरीबाम सब स्टेशन की सब डिवीजन की तोंगान तोंगानबा बिल्डिंग क्या साबा लोइरबसु संगादन लेबा असिदा मियाम पेनदबा फाउनरी हाइरिबा बिल्डिंग सिंग असिगी मनुंगदा सुपरमार्केट अमदी आईटीआई ऑफिस बिल्डिंग याउरी मपुंग फाबा डिस्ट्रिक्ट ओइबा यारबा जिरीदा असिगुंबा थोंग सथबा असे लाइबक थीबनी हाइना प्रजा सेक्शन खरना आईएसटीवी न्यूज ता फोंदोकनरकली NBCC na saba loiduna leiraba multi supermarket asisu sarkarna sangabina honabiu saba loiduna leiraba building sing asida amang ata kaya thokpa yaure loinana community health center asida matik chaba doctor sing leitaba minor operation taunabagi khudong saba fawa thamdaba asi pende masina maram moiduna silchar kasaramadi assam romda jiri gi mioi sing ana ayek thorakpada refer toba yaure उचा थोंदा मतंगा चानाबा हॉस्पिटल अमा सारिबा से लोशिंदुना मियामदा सिनबिउ हाइकी इंटरनेशनल अवार्डी डॉक्टर ए गौरमणि शर्मा डिवीजन असिगी साबा लोइदुना लेरबा बिल्डिंग सिंग संगाबिउ हाइना मरी लेनबा सिंगी पुगनिंग चिंगसिनखी जिकी जी सुपरमार्केट आईटीआई हॉस्पिटल से एमएस थादना लोइरे हाइना थाजबथमी मसी याम थुना थु मतम वैसे बीरगदी जिली की चावट पुंथांगा हेना खनबा वर्कनी मरमना हेना खनबा मरी दैबा ऑथोरिटी सिंगना अथु मतमदा संकाबिजना मियाम गे अफबो एनबी लाकलेवा जनवरी की तांग कुनमंगा के अयुक पुंग 13 ताबा मतमदा लमफेलदा लैबा डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स की पुरुंगयानी हॉलदा नेशनल वोटर डे की थोरम पांगथोकलगनी हाइरी पाउगी मरकथा नतेन बब्रे अमतंग लग्जरी Panacea Coaching Center, New Chakon, the best and the only trusted coaching center in Imphal. Admission open for 10th foundation course, class 6 to 10, starts on 14th January. Our toppers of 2015 are 3rd position Victoria Ngangbam, 4th S. Sarmija Anoli, 9th Neha Jain, 11th Francis Kaisam, 19th A. Dayananda, 20th Biswanath, 25th Jates Rojit. Hurry, limited seat. Sara Coaching Center, Mongsangai Boroi Makong, with a strong faculty featuring well-experienced teachers including former head examiner of BOSEM. Admission open, general foundation course for class 10 BOSEM only. Subject science, social science, maths, general English, Manipuri. Starting on Thursday 21st January, timing 4:30 to 7:30 p.m. Last date of form submission 15 January. Please contact 98561291010. अमुकाना ताराम नोकचरी हंदकी युहार हाबदा एपिसेंटर ओइरिबा नोनीगी मफम सिंह डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर गखांगम चतुना येंसिनबगा लोइना तेंबांग पीखरे नोनेदा मैखु थोगले हाइना मिपाइरिबा से इसिंग मनिलनी हाइना एक्सपर्ट न फोंदोखरे खोंगचददुदा तमेंगलोंगी डीसी लुइखम अमदी एडीसी गी मेंबर सिंह सुसरुक याखी नोने पार्ट 1 दगी 4 फाउगी अकोइबदा लेबा युम अमदी चर्च सिंह येंसिनखी खोंगचद अदुना नोने पार्ट 1 दा लेबा दिंगांग कामैगी युम मनुंगदा चौराकना फिट अमा मखाइरोम लाउना चखाइरंबा थेंगनखी अंगांग यावना मियोय चहुम गमरी लेबा रिलीफ कैंपता डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर गी माइकैदगी लुपा लाख अनि कंबल अमदी अतै चाना थगनबा पोलम सिंह मतेंग पीखी लोइनना यूनाको गी मैनेजिंग डायरेक्टर ना डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की खुथांग पिरकपा लुपा लाख अमा सुमियाम दा खुसिनखी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर गा खांगमना अकनबा युहार हाबदा का हेना मिसिमिना याउदबासी ईश्वरना थौजान बिबनी अवाब तारब सिंह दा सरकार ना अंगम मतेंग पांगनी दरकार लेरबदी सेंटर दा मखा ताना तेंगबांग पिबिनबा तकनगनी हाइकी मैम सिगी असेसमेंट से मिस रिपोर्ट से कंप्लीट ओइ बकांदा अखोय कई का मांग तापसी तांग वैल्यूज के मांग बगे हाइबिसु असेसमेंट पुथोकी गनी मदलोना स्टेट नंगमना ngamamuting na tawgani ngamdabana center approach tawrang ting pangan phonegani center na social social ting pangani ta pangpham su thopani government habisidi masi state amadi center habise masi mapa masa gumani masi da khitna ba mphau leite ramadana madu kunamaki do kai
तौर फगद्रा हाइबदो खकन होनरी हाइदना आई थमजगे अमरोमदा नोनेदा हंदकी युहार हाबा अदुना मरम ओइदुना मैखु थोरकले हाइबसी इसिंग मनिलनी हाइना दिल्ली यूनिवर्सिटी की जियोलॉजी डिपार्टमेंट की असिस्टेंट प्रोफेसर निंगथौजम पहारी न फोंदोखी इफुट फावरकले हाइरिबा सिसु युहार हाखिबदगी इसिंग थोरकपनी इसिंग असि चयोल अमा अनिदी लेप्तना चेंथरकप याय मियामना मिपाई बिगनु फोंदोखी असगी क्रैक से अकन मनुंगी मैद हो फॉर को सत्पा अदुना अखोगी यूएसजीएस अमेरिका की यूएसजीएस न पीरीबा नसागी अर्थक्वेक की मूवमेंट सिगा कबुई खुलेंद थोइबा क्रैक्स मैम सिगा चप मान पैरेलल लाइन अमदा लेबनी न मसे एपिसेंटर की लाइन सी सिदा फॉरम बयाबगी थाजबदो दुम लै अदुना कईगुंबा नियर फ्यूचर दा माइल अर्थक्वेक लाकबा नत्रगा नोंगुम कन चुबा तारगदी अखोगी साउदर्न थंगबा पोर्शन दो क्रैक से वर्टिकल लूना लेग्रबनीना अदु किंधरकप याबगी चांस याम वांगना लै अदुना हुजी हुजी की ओइना स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स की माइकैदगी अमसुंग आइगी माइकैदगी पिरमे एडवाइस से खुनगी साउदर्न थंगबो सरुकता तारिबा मी म्याम दो करिगुंबा नोंग कन चुरकप नत्रगा स्लाइटली आर्थक्वेक कुम लाकप तारगदी मोय मसा मसा गी इमदो इवाकुएट तोरगा नॉर्दर्न थंगबा साइड चपीबा कैगिनो हाबदो नॉर्दर्न थंगबा साइड टू दी स्लोप नेमी प्लस ओवरबर्डन यामना लेबनीना मदुदा स्लाइडिंग की चांस यामना नेमे अमरोमदा बीजेपी की मणिपुर इंचार्ज प्रहलाद सिंह पटेल ना लुचिंगबा मिहुत कांगबु अमना युहार हाबगी थौदोक्ता अवाब नंगलबा नोने की प्रजा सिंह हकथेंगना उनदुना वारी सनखरे खोंगचददुदा हाना बीजेपी मणिपुर प्रदेश के प्रेसिडेंट ओइरंबा शांति कुमार शर्मा हाना डीजीपी ओइरंबा युमनाम जोय कुमार अमदी अतै लुचिंगबा क्यासु सरुक याखी नोने की जगहदा सोकलबा युम कई खुदों थीबन नंगदब मफम सिंह चतुना यंगसिनखी प्रहलाद सिंह पटेल ना अवाब तारबा प्रजा सिंह मणिपुर सरकार की माइकैदगी करी मतेंग पिरकपा लेरे हाइबा वाफम फोंदोखी मखा ताना दरकार ओइबा मतेंग सेंटर दा खंगंदुना खुंजा सिंह की याइफनबु होनगनी हाइबगी थाजबा फोंदोखी खेत्रीगांव केंद्र की यामना मरुइबा कोंबा लाइश्रम ममांग अमसुंग मनिंग फाउनबा थंबा लैथोंग असि हाना केंद्र की एमएलए ओइरंबा टीएस नंदकिशोरना अंगंबा सेल पुथोक्तुना मियांग लोइनना सेमजिनबा हौख्रे थंबाल खोंग ग्राम पंचायत के प्रधान के ओलेनम दिलेकाई की मियोय क्यासु सरुक याखी मियोय अमना फोंदोरकपदा थोंग असि चही मंगागी ममांगदा संगाखिबदगी मखा ताना सेमजिन बिदना लेरकपदगी फिबम सोकपनी केंद्र की मिहुत ओइरिबा एमएलए दा मियामना सेमजिन बियु हाइरबसु ताबिदे हाइखी टीएस नंदकिशोरना फोंदोरकपदा मियांगी मिहुत ओइद्रबसु प्रजागी याइफनबा अंगम मतेंग पांगबनी मसिदा नतना केंद्रगी अतै अवाट अपासिंगसु मियांग खुसमनदुना सेमगत सागतपगी थबक चथरी हाइखी लेकाई सिगी सिनाव मयामना लाथोरसिन तौरिबु थोंग असि अंगांग नुबि चतपुदा पुथदोरे पांग जुंबा माइ प्लांग सिंगसि लोइना यासलक्तबा डेमेज ओरपसिदा आइओंदा सेम होइना ताकपिरकपदगी आइना सेमजैगेना आइ मथंग मथंग आइ अवापा मयामसि अदुम केंद्र पुमुगी ओइना आइ सेम सागतपसि तौजगेना आशा तौजरी मणिपुर रूरल बैंक लमलोंग बाजार सिंधुना नबार्ड की मखाद नोंगमगी ओइबा फाइनेंशियल लिटरेसी अवेयरनेस गेम अमा ngarang leimakhong mapalda pangthokre hairi aten ba बैंक amaka muglagzari इंडिया की अहानबा नेशनल अवार्डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न पीबा सिल्वर ड्यू मखल सुन लेजरे हाफ लीटर 750 ml 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर एंड 20 लीटर जार एज एन डिस्ट्रीब्यूटर अमदी अकुप मरोल लोकताक इंडस्ट्रियल स्टेट ताकियल दा कांटेक्ट तोबियु मणिपुर की अहानबा ब्यूटिफिकेशन सेंटर मफम सिदा माहिंग उरिंग उनसा खुइबा अरीबा दाकफम फहनबा ngami टेटू मोल फ्रेकल न चिंगबसु लौथोकपा याय हकचांग की अहेनबा फेट पामदबा बॉडी की हेयर लौथोकपा याय ngasimak unabiyu डॉक्टर मधुबाला लेजर ब्यूटी क्लिनिक एमजी एवेन्यू इम्फाल अमुका न तराम नोकचरी प्रीनेटल कंसीव एंड PNDT एक्ट की मखादा मीडिया सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप मंगसी फैमिली वेलफेयर सर्विसेज की कॉन्फ्रेंस हॉल दा पांगथोखरे वर्कशॉप हौदोकपगी थौरमदा यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की अंडर सेक्रेटरी दिलीप कुमार साहू अमदी फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट की डायरेक्टर के राजो सुसरुक याकी
Director K Razona Fongdokibada ultrasound labor clinic Jamagataret Hauzik register Torok Lere ing Lisinganiga Amada Mikok Tibagi report ka ing Lisinganiga Taramathoigi Mikok Tibagi report ka Yengnabada sex ratio si unit Kunmathoi Hantai Haiki Dilip Kumar Sahuna ek asi Manipurda Chatnaba Haukrabasu Mapung Fana ngasi fauba mathau tawagi chang namely adubu Bharat ki oina yengbada Manipurna sex ratio gi chang yamna phaba heli haiki wrong is going on or not. So basically it is based on documentation because for the sex determination it is very difficult to. So generally authorities they go by documentation and the documentation it is nothing but your awareness, your knowledge about the act and about the procedure. So all you please follow that. Ministry gi legal consultant Manish Tondona haikibada Bharat nupi bu namthabagi chatnabi hana leiramba du haujik hanthare ek asigi maru oiba pandamasi sex khangdokpa thingbani masi doctor amedi miyamna khangjin batangai fade haiki passed by the parliament. So now this act is a kind of guiding factor for the states and the authorities. They need to understand this law. They need to understand that why the Supreme Court is also saying that you kindly maintain all the registers and maintain all the and fill up. Suppose this form F is there. Just for the sake of example, I am taking. So this information can lead to the suspension or cancellation of the license which is granted to the. All Manipur Senior Citizen Welfare Association among Sangai Makha Lekai da Chalairiba All as Home da Chahi Humphudagina Marifumanga Faugi Manung de Leiba Mahakini Haibada Kanalezadraba Mui Singna Sel Tingdana Lainaba Ahal Kara Logani Hairi Loinana Machamasun Hanna Yingbidraba Madi Yamna Kudong Sadan Hingliba Mui Singna Association Sita Pau Pawiru Hairi All Manipur Progressive Farmers Association ki Taramapan Suba Mapo Kumon Thorom ngasi Kaisampata Leiba Ima Holda Pangthokre Thorom Maduda Tongan ba District Singda Leiba Farmer Association gi Luchingba Sing Susaruk Yaki Ing Lisingani Taramari Taramanga da Faugi Pothok Puthokpada Athoi Ahen Tanabada Manipur gi oina ahan wamana Fangkiba Imphal East ki Lamboi Khulda Leiba H Ibohal Bibu Association na Khudol Piduna Puning Thogatki Association ki President in charge Nonglaimana Agricultural Products Marketing Act Manipur da Chatna Dribasi ki Aronba agenda karino haiki Mapangi Phau Makhal kya lamdamasida lakpadagi yelhaungaidagi leiraklaba phau tapna musilakle Masi kalhauba mathau tai amaromda laupham kya farm amadi company kya linkhatpana pothok puthokpagi chang hantharakle haiki oigadaurini masida price lepani moina puthokpa posai singsiu puthoiba posai adagi leiba singsigi Thampangi Yontangi Kudimaki Kudung Java Panganeva. India get a mapam the Satnaraga Manipur ready, hide be air, Sana de Ado, Masisana Handa Basi Gomen, Di Karamba, Arondo, Policino, Masisana Bagi, Hona Dribase, have you often say I comes in him at Anseda. SSB organization listing among Chamapan Humpumanga December Gitang Tara Humdoida Manipurda Hogdoki Bachahi Yankai Mapung Pavagaloinana. Golden Jubilee Thorom ngasi Wangkai Kaitel Asang Bida Leiba Association asigi head office ta pangthokre Thorom gi sarug amang oina association gi ing lisingani gatara taruki calendar amasu fongki hairi Jenims ki director Professor Deven Laishram gi liching makhada institute asigi complex lunan hanbagi thabak tathakre Worker Union Manipur gi mioi sing amadi Jenims ki staff sing yauna OPDM di ward manung dal leiriba amot akai sing lu nahan ki Director Devena Fongdorakpada Manipur ki Chief Minister na Institute asibu awang wa thakta thamnana ba khonariba asida miyam nasu cooperation PBU mapham chadana phata haudi hundokpi ganu haiki Amon akai sem sa dre no thopiba we washroom da have the legend da karida pijet pigai thada bidana kumusum phunbuna singba asumase tobidana ba koina hanna luxury sumase tobigano jini se isha gini haidara khanbi rakanda masi mayam changna amutangi phanjer wa kholoji thaminasi masi naizeri different organization aruga public sector se aruga individual kaya mutani aina ai ko lununa na haizeri si masina mayam na masi jini se abata
Lakliba April gi tang ahum dagina tara humdoi fauba lamlai chana leiba nungsikon parkta pangthokadoriba ahanba singju festival ga mari leinana semba t-shirt sing festival committee gi brand ambassador actor L Tonthoi ngambina release tawkre loinana park asigi akoibada u jara kaya thaki Tonthoi ngambina phongdorakpada malemgi oina aying asagi khal ngakpada mateng oinaba miyamna uwa thabiu haiki committee gi convener Rakesh Nauremna Festival asi Pambi Singh Yokhatnabagi Pandam Galoinana Kundaminari ba Purup Singhi cultural identity ama sagatnabu honabani haiki Handak yuar habagi thokdokta mishi mina amadi awa ana taraba singi maphamda minute ani tumina leptuna awaba phongdokhi Long churam la hat matam manne Maroi bapau amuka na pizari Langthabal da laiba Maharaj Gambir Singh Samadhi gi mafam asi open museum oina semkatuna lam koiba lakpa singi midyang pham oina bu honaragani haina education minister Okendro na phongdokre amadi lupa crore tara nipan hena changna english singa tara da saba loigada ba awang nopok lamdam gi regional water sports complex ngasi fawba saba loishin bangam dana leiri Midyang tabiri ba punamapu amukan na kurumzari